Maya, paabak po kaya kayo mga brothers and sisters. Paalala po, ang lahat po ay inaanyayahang makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagsagot at pag-awit. Salamat po. Yabi at tala po kimisa ding makatuki parang karelang kayadonan. Kapasalamatan ng Amelita Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Cherish Castillo, Teres Madison Castillo, Pio Sky Korowak, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edith Avendaño, Blessy Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Rosby Pascua, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nele Santos and family, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Jenaline Maluntag, Pedro Pamintuan, Alcantara family, Sherlyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nele Santos and family, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Jenaline Maluntag, Rolando Pineda and family, Alice Yueño and family, Corazon Villar and family, Tanueco Enriquez family, Seferino David and family, Michonido and family, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Lisa Aquino, Orquico family, Alvarado family. Paraking Aldo Kebaytanang Cristan Reyes, Corazon Flores. Paraking Kapagnasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Manalili Palacio family, Martina Elin de las Alas, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dian and David Salazar, Bobby Cortez and family, Conchita Go and family, General Oscar Albayalde and team, Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Franco Dale Clarin, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Jenaline Maluntag, Joseph Marcos, Angela Sophie Santos, Rafael Dean and Franco Dale Clarin, Sai Garcia, Randall Garcia, John L. Garcia, Angelina Lagman, Jesus Lagman, John Michael Lagman, Melifer Reyes, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, NJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Raymond Anthony Garcia and family, RGMT Apollo, RGMT Apollo, Mona Ocampo, Jacqueline Medic, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Enyo Yoshida, Eric and Erinyo na Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Bettina Aquino, Sandy Elet Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin and Ron Inigo Pino, Cindy Cadagan family. Paraking Malagong Kapaldana ng Edith Mercado, Bernice Canta, Oli Pasco, Marvin Dingal, Danilo Nyambo, Ray Morales, Federico Navarro, Ronaldo Muldong, Marivic Raimundo, Geraldine Adan, Luz Navarro, Pamela Capuno, Lauro Santos, Annabel Santos, Giselle Yvonne Miranda, Jonicia Dungka, Timoteo Rolando, Marieta Aquino. Pangatita Lapating Kaladwadari, Felicitas Valle, Estelito Valle, Diosdado Perez, Ricardo Castillo, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre,
Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Fatima Ong, Arden Salva, Lorenzo Eso Mendoza, Jerome Santos, Anastasio and Loretta Macabadi, Jose Mario, Telma, Tessie, Matilde, Irinea, Priscilla, Venancio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Alan Budong, Senyang, Alfredo, Ernesto, Brian, Anselmo, and Fe Santos, Dolores, Rosita and Marcelo Miranda, Katrina, Chari, Francisco Gonzalez, Pasensya Villanueva, J. Aguinaldo, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Maria Consalata Punsalan, Efren Enriquez, Diosdadan Clara Tanueco, Gabriel Coronel, Abel Tanueco, Lisa Dizon, Paul Dungca, Justin Joel Gomez, Tomasito Aquino, Prince Dick Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Dabi, Bibiana Dabi, Julio Dabi, Robert Dabi, Restituto Dabi Jr., Carlito Garcia, Fernando Muldong, Ernesto Muldong, Beatrice Muldong, Dominador Muldong, Irene Sochanco, Manuel Sochanco, Michael Sochanco, Susan Muldong, Paulino Muldong, Demetria Muldong, Romeo Muldong, Mario Muldong, Dimalanta Ragaggio, Telma Duaki, San Bentley, Gilson Bognot Macaspak, George Macaspak, Nelson Bognot Macaspak, Renz Vincent de Castro, Ireneo Montemayor, Raymond Montemayor, Daniel Sionco, Potenciano Sionco, Isais Palaganas, Ricardo Garcia, Rupina Angeles, Francisco, at ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulunin ng Ginoo. Magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning iba, puning anak, puning Espiritu Santo, ing Ginoo manatilia kaya kayo. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawara ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang mililigtas karing kalulong manalig kaya ka, Ginoo pakalulo. Ikang anak ning Diyos amituburan, ban mi bulalag karing kayang dapat, Kristo pakalulo. Ikang kaya kaming sikanan, santungan at talapagligtas, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala nakatangan, sana king biye alananga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pagkalugmusana kaya kami ing kapatawaran mo at iligtas mo kami king pangaalipan king kasalanan. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga.
Pamamasang ibat, king libro ning propeta Eremias. Dakala ring daramdaman kong manumis kanako. At yun naman, ing pangilabutan da ring sabla. Isumbong tayo, isuplong tayo, karing maki kayo pa yan. Ding sablang sadya kong kakaluguran, inabanganda ang kakong pangasaldak. Mekad, ayamuyot deng magkamali, ngarang sasabi. Kanita tane pisaup-saupan, daigan, at gantita mo kaya. Dapat inginu at iyo king siping ko, anting girerong pitatakutan king labanan, ding kalaban ko, mga ragsala at mga raig. Mga pakarinela king karelang kabigwan. Kapilan man makalingwan, ing kamuran amiras karela. Dapot ika, ginong mayupayang tutu, ikang minyalugsog king matulid, ikang makasuri king puso at kaisipan. Paboren mong tangalangku, ing pamagbenggansa mo karela. Ampat keka, peniwala ko ing kakong piyamanuan. Pasidalit ko king gino, puryanye ing gino, uling lunigtas ne, ing biyena, ining taong kalulu. Linigtas ne karinggamat da, ring mga rawok at tao. Ing amano ning gino. King kakong kaligaligan, minaus ko king gino, at pakirandamana ing siwala ko. Kaluguranda ka, o Gino, ika ing kakong sikanan, ika ing kakong talapagligtas, ika ing mikakabos kako king katampalasanan, ing Gino ya ing batong kuta ko at kambilan. Ya ing kakong bundok abatong pagsantungan, ya ing kasalangko, ing tambuli ning kakong kaligtasan. Karapat dapa iya king sablang kapurian ing Gino, ning mamaus ko kaya liligtas nako kareng kasalangko. Ing alon ning kamatayan sa salakban nako, ing agos ning kasiran dadapulpulan nako, ding silo ning kamatayan gigitingan dako, at tilo king arapan ko ding bitag ning kamatayan. King kakong kaligaligan, minaus ko king Gino, at king kakong Diyos, pasaup ko. Iba't king kayang templo, dindam na kong siwala. Ing aklis ko, miras kareng panandaman na. Parangalantaya po, ing maya pabalita. Ligaya ka
ing ginumanatilia kaya kayo. Pamamasaking mayap abalita ag pangkang San Juan. Ding Hudyo, pasibayo lang dinampot batu, bareng pamukulan i Jesus. Inya nga nang migsalitang Jesus karela. Pepakita nanda kayong dakal, ang makapagmula lang dapat. Ding dapat amenibatan, king ipaku. Paulining sano kareti, inyaburyo kong pamukulan batu. Ding Hudyo, may kibatla kaya, era ka pamukulan batu, paulining sano mang mayap mong depatan. Nune, paulining kalapastanganan mo, King Diyos. Uling ika, metong mong mistulang tao, babansag mong Diyos, ingkekang sarili. May kibatya i Jesus, wari makasulat king kekong batas. Sinabi ko, Diyos kayo. Nano pata, ing batas mismo, gagamitan ng amanong Diyos para karetang pisiganan na ning Diyos, king kayang amano. At yung malyaring atanggian, ing sasabyaning kasulatan. Makanyan man, sasabihan nyo kako, at elagana ning ipa, at tinubod na keti king yatu, king lalapastanganan ke, ing Diyos. Uling sinabi kong ako, ing anak ning Diyos. Nung eko daraptan ning parapat ning ipaku, kayo sukat maniwala ka na ako. Dapat, nung daraptan ko, bala ing eko bisang maniwala ka na ako, king muman daraptan ko sukat kayong maniwala. Abitas sayo kanita, king ingipa at suka na ako, at tiko, king ipa. Burida niyang dakpan kanita, dapat linigtas na lang Jesus. Pasibayo migbalik kay Jesus king kangat baning Hordan, kitang lugal akanitang minuna, pipaminyaga ng Juan. Menatilia ka rin, at dakala ring taong migsarya kaya. Sasabihan da, iwan, dinapat mala. Dapat, ing sablang sinabi na tungkol king taong ini, tutungan. At dakala ring sinalpantaya kang Jesus ka rin. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Maya, babak po kaya kayo nga. Kamusta na po? Familiar kayo karetang advertisements? Kalupan na itang, be slim by doing nothing but sit. Use the miracle trimmer. You can have a sexy body in just 6 minutes a day. Use the Easy Crunch. You don't have to exercise. Just drink this miracle tea with L-carnitine. All your fats will be flushed away. If you call right now, you can get this bonus prize absolutely free. Familiar kayo kay Manita? Sinali ko po. Di ba? Kasi mga patukita mo, kasi nung kasanting deng pa-promise da. Bakit? Likas kaya katam kasi itang etabisang magkasakit. Nino kaya kayo mag-enjoy mag-gym? Na? Bakit maging sexy kayo? Di ba nung ating option na ka mag-gym pero maging sexy ka? O ito po yung gawan mo. Bakit? Etabo rin papagal. Etabo rin mag-effort. Nung pwedeng iwasan ng masakit, iwasan tabo. Matatranslate siya po yan, King Bietabo. Di ba? Kahit yung mga pagsubok sa buhay, kung pwedeng takasan, tatakasan natin. Pero, too bad. Part na ng dieta mo, ing kasakitan. Part ng buhay natin, yung mga hirap at struggles. May iba't ibang mga grupo na karetang-karelang slogan, tatanggapan da na part na ng dieta, itang magkasakit la, mag-effort la. Kunyari, yung Air Force, anong slogan ng mga Air Force? Sinasabi nila, no guts, no glory. Yung mga Marines, no retreat, no surrender. Yung mga Army, no pain, no gain. Hindi naman nagpatalo yung mga security guard. Sabi nila, no ID, no entry. Yan. Di ba ang cute? Pero yung mga atleta, katulad ng slogan ng mga Army, sasabihan da, no pain, no gain. Kinakailangan nila maramdaman na ang hirap ng pagsasanay upang maging isang magaling na manlalaro at makamit ang tropeyo ng tagumpay. Ganito rin marahil ang pagsunod kay Kristo. No pain, no gain.
Ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalala sa atin ng ating pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo kung nais nating maranasan ang kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Huwag nating dayain ang sarili natin. If you want to prosper, accept the gift of pain. Suffering. Oo, yung suffering po negative. Suffering po ay, kung tutuusin, it is evil. Pero, sinasabi nga, it is unnecessary evil. It is painful, but it is beautiful pain. Because it is necessary for growth, for development. Kasi hindi mo matatanggap yung prosperity kung iiwasan mo yung paghihirap, yung struggle. Totoo po, pain is not good. Kaya nga, nag-a-avoid tayo ng diet, ng mga exercise, no? Iniiwasan natin yung mga makakasakit sa atin, yung mga dentist, yung mga doctors, no? Tatakot tayo kasi pati ma-injecta mo. Tamo buring manasakit at magkasakit. Kunyari, masakit para kay mathematics. Kaya kakukuwang kursong accountancy, engineering. Uling, dakala mathematics data. Nanggawan mo, kumana kang cosmetology. Mangulot na ako. Mag-ayan. Meron pong isang bishop, no? Kasi usual na dasal natin sa Diyos, Lord, ilaw ko po king kasakitan. Ilakoyo po ining struggle kimbiyero. Pero si Bishop Desmond Tutu, atin niya pong prayer, entitled na, Disturb Us, Lord. Parang kakaiba. Yeah? Taliwas kitang usual tamong panalangin. Bakit gano'n ang panalangin niya? Kasi posible kasing ningkay maging komportable tana kimbie. Masyado tanang relax. Kaya hindi na daw tayo nangangarap pang. There is no more fire. May metod ning animo tamo, ing spiritu tamo. Then kay po alata ng passion, wala nang kabuhay-buhay ang mga ginagawa natin. Kaya sa English, you live a life of meaninglessness. At paano tayo magigising? Kailangan natin yung sakit, yung struggle. Di ba? Patse biglang may ka-problema, may gigising ka, may papaisip ka. Ning kay Paulina Nita, titinu ka, magbayo ka. Ingkutang daretang maging successful. Bisa ka naman maging successful, kimbie. Kailangan harapan mo ing struggle, ing kasakitan. And then pong success, mi babait la, potang arapanda, rening miyalwang problema, kimbie. Sirak po, king Bible. At niya pong advice, sabi na, my child, when you come to serve the Lord, prepare yourself for testing. Part ya po, ning pamagsilbi o pamanyuyo, ing kasakitan at saka ing kapagsubukan. Di ba kahit ang Panginoon natin, dumaan sa pagsubok. King gospel, ne? Karakal ko kontra kaya. Ngayon po, pamugande pa, babasibasan ding batu. Sa kabila ng mga kabutihan na ginagawa niya. Tayo rin, dumadaan tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. At yung panagkatapintang welcome tamo. Bakit? Kasi pauli dareta, akit tamo yung tatag tamo. Ang buhay ay puno ng pasakit, problema, para masubok ang ating tapang, ang ating lakas, ang ating mga panindigan sa buhay. Tutuya po ito sabihan na daring aliwang writers, God allows us to go through hardships to be tested. Kaya nga sa mata ng pananampalataya, ang mga problema ang pinagdadaanan natin ay tinatawag nating mga pagsubok. Masusubok tamo. Sabi nung isang nagbigay ng recollection sa mga parents na mga nag-graduate, sabi niya, mga magulang, hayaan ninyong madapa, masugatan, mapilayan ang mga anak ninyo para malaman nila ang hirap ng buhay. Ang sakit na nararanasan nila ay magpapabago sa kanila. Yung iba, binibaby masyado ang kanilang mga anak. Kaya ngayong matatanda na sila, hindi sila marunong magdisposisyon. Kaya yung comment na rin alawang tao, karela, hindi sila makatayo sa sariling dalawang paa. Hindi makapagdesisyon sa sarili nila. Kwento.
Minsan po may mga grupo ng rebelde. Dinakip po yung mga leaders natin. Kaya Apoy Duterte, Gloria Macapagal, Arroyo, ang pa po i-ERAP. And dinala sila sa gubat at papatayin sila. Nang sagon, wala na daw magiging leader sa Pilipinas at sila na magte-take over. Pero habang piniprepare yung execution ng tatlong naging presidente, ay may isang diwata na nagpakita. Sabi niya, tutulungan ko kayo. Pwede niyong gamitin yung kapangyarihan ng mga elemento ng mundo. Parang yung mga sa Mulawin, Deta Sangre, di ba tila pong power, yan. Sabi, basta isigaw lang ninyo at tutulungan kayo. Yan. So, unang-una si Duterte. So, binblindfold siya ganun, tapos tinali siya. Tapos firing squad, babarilin siya. Tapos, nagbilang na, sabi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bago pa umabot ng 1, sabi niya, water! Tapos, ang daming tubig, no? Nilunod niya yung mga babaril sa kanya. So, nakatakas si Duterte. Yung ikalawa, si Gloria Macapagal. Piniringan na, tapos tinali siya ganon. Tapos nag-countdown na, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Biglang sumagaw, Earth! Tapos, nag-earthquake, no? Bumukas yung lupa, tapos kinain yung mga papatay sa kanya at nakatakas si Gloria. So, si Erap naman. So, piniringan na, nakatali. Tapos 10, 9, 8, sabi ni Erap, alin kayang gagamitin ko? Sabi niya, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Patay. No? Yan. Yan pa may command na barilande. Yan. Pero tayong mga Pilipino, di ba? Ang dami na natin pinagdaan ng sakuna, bagyo, baha, lindol, etc. Pero buhay na buhay pa rin tayo. Bakit? Pinatatag tayo ng matitinding mga karanasan sa buhay. Kapag nandyan na ang trahedya, anong ginagawa natin? Wow, nag-a-adapt tayo. Bakit? Dakatana denasa. Isinamo para kaya katamo ita. Nagkwento po yung isang kaibigan ko sa Dubai. Nakanita po kano. Alala po anong talagang kanal. Kasi malagad mo kano itang mumuran masikan ka rin. Pero ngayon po, di ba, may naliwana po yung weather. Pauli ng climate change, pauli daretang mayalwang pamagabuso tamo king earth. And ngayon po babaha na ka rin. Nang minsan po binaha, then taga ka rin. Magpanik no ka no? Sabi, Diyos ko, yan pa. Magpanik na kayo. O tayo kumunta Pilipinas, potang denasan yung bahakan, potang mga bunsul kayo. Hana. Pero ila ka no, pikay-likay lida mo. Bakit? Huling mas dakal na denasan. O yan po yung good news kaya katamo. Detang dakal na pegdaanan king bie, iyo apansinan, mas matatag na kayo. Mas masikan kayo. Ay, isip yun na, agyo ko pala. Kaya, let us appreciate difficult situations that come our way. What is important is that we learn from them. Dahil sa mga pagsubok, nakikita natin, malakas pala tayo. Matatag pala tayo. Pero masigit pa kanita, o sisikan tamo loob, patang aranasan tamo o alampasan tayong pagsubok. Bakit? Kasi inarapan tamo at alimuking sarili tamo sikanan. Nune, paulining kasal pantayanan tamo king apong Gino. Kaya ita rin po sana yung ganakan nyo. Ekpubal na ang pagdaanan nyo ngeni. Pero lumipas mo rin yan. Lalo na nung eko tatabili king Diyos. Kaya sana ma-realize nyo, kaya natin. Bakit? O tagyuta mo? Kasi kaya betaya ing apong Gino. Amen. Alakad ko po. Kambe ng Jesus ing anak ning Diyos, agam panantamo sana ing obrang pigkatiwala ning ipake katamo. Gino at talapang busmi, pakiramdaman mo kami. Para kareng sablang taong daralan kasakitan, paulining kasalpantayanan da, manakit lasanang sikanan, king pamanalangin, nga tamong manalangin. Para kareng panandamanda, ing pepaimburisan na laning Diyos, ampong ding mayap, ampong maganakang tao,
king atsula karinggamat ning Diyos, nga tamong manalangin. Para karing may kagawang mabayat a kasalanan, bangkareting aldoning Kwaresma, makasisila ampong makapagbalik lub king Ginoo, nga tamong manalangin. Ngini adwan tamo ing sarilitang kapag nasa. O Diyos ay pami, ikami sanang mituturing ka ring sarili mi antimong anak mo. Malugod ming daptan ing pagawa mo kaya kami, banding tao salpantaya la kaya ka, ampong king anak mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon. Matanggap yara pa ng Diyos, ipang mayupayang tutu. O ipaming miglalang, ding ay nadaraon mi, king kaya kang altar, so pandakya sana magkamit alananggang kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuma natilya kaya kayo. Iyat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tam. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ing Ginumi. Ing pamaylasan ing kayakang anak minyesi kanan para ipasyag ning meto yato ing pangakabos ka ring sabla. Arapan ing kayakang kamalan kulang laring amanong yapsering kaya king dila para king lugod mong mayupaya ameyakit kapamilataning krus. King Cruz mi bulalag ing kapatawaran karing tao. King Cruz mignagumpeya ing Kristong pinakura. Ulinita, kambering koro ring anghel karin banwa. Daralit mi ing kaya kaligaya layon makyabe king alantok ng dampama miya kapuryan keka at ngaming pupuri. Oh
dunia kapin banal o ipa, ika ing panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lariting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ning kinuming Heso Kristo. Bayami dawn kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binya na kayang disipulo nga na. Tanggapan niyo iti kongan kananye. Iting ka na akong katawan na midawn para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay batning nga punan kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. Binyane ing kalis kani kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para karing dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon niya kaya kayong tinapen ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kami matampang talakad, harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikaming ansanang ni sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban mi ganap yaking dugud, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mi, at isablang mayang unabye. Tangkapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawin mo kengan karapat dapat magkamit king bie alan ng gaban kaya benang Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya benang Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Pamit
ikabus mo kami Ginoo king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, para ati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambiyan ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakman ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babalikdan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan ming kasalpantayanan ning kaya kang iglesia at pamayapan me, apong bilugan, ag pangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alananga. Kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Heso Kristo, ang kordero ning Diyos, ang bilalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ning kordero.
announcement po. Narito po ang mga schedule sa ating Holy Week. April 13, Palm Sunday, 5:30 a.m., Blessing of Palms, RCC Grounds. At ito ay susundan ng prosesyon at banal na misa. 6 p.m., banal na misa. April 14 to 16, meron po tayong misa sa grama 5:30 p.m. April 17, Huwebes Santo, 5:30 p.m., misa ng huling hapunan, na susundan ng pagtanod sa banal na sakramento hanggang hating gabi. April 18, Biyernes Santo, 5 a.m., Istasyon ng Krus. 3 p.m., Veneration of the Cross, na susundan ng pamaglami kang Apo. April 19, Sabado de Gloria, alas 8 ng gabi, Bihilya ng Pasko na susundan ng salubong. April 19, Linggo ng muling pagkabuhay, 8:30 a.m. Misa, 6 p.m. Misa. Pangalawa, amin pong pinaalam na sarado ang opisina sa April 17 to 19 bilang pagunita natin sa banal na araw, mahal na araw. Katlo, sa mga may dala pong mga palaspas, ang pag-bless po ng Palm ay sa Palm Sunday pa po. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy pami malugod, parati misanang tanggapan, impamaglingap na niting sakripisyo. Idayo na kaya sana king sablang kaligaligan, at sa upana kaming makapakyagum king magligtas kaya kami. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Ing ginuman natilya kaya kayo? Manalangin tabo. O malugod aapo mamakalulu, pisyag mo kang bening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balen ay iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi, king Aldo ning karelang kebaitan. Anibersaryo ding karelang kasal, maglakbe king alawang lugar, ding mag-board exam, ding mag-bar exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwana na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasan, ing pangako daking binyag, na ika mo kabuting karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alananga, Birhen ning Lourdes. Apo mamakalulu, bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayin tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa, mi daw ne, umena kayong kapayapaan ng Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Magbalik ka na